I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo igrati Gamey. Kao što možete primijetiti, koristim novu aplikaciju za snimanje, ali onu ću nastaviti koristiti. Ovu sam samo htio da isprobam, ali ovu ću ostaviti i koristiti za live-ove. A idemo sada u igru. Nadam se da se dobro čuje. Sad ne znam, idemo započeti sa Karate Kido, pa ćemo onda prići na neke druge igre. Krećemo. Malo ću pojačati se. Bam, 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 bam. Ne! Idemo ponovno. Bam, bam, bam. Ne! 30. Idemo boljimo. Morat ću šutiti da se skoncentriš. Brže, 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 brže. Ljudi, eto, nisam mogu više, ali dobar mi je skor, ali inače mi je skor 139. Idemo sad neku drugu igru. Spinner, winner, sigurno. Idemo ovo. Izvijem se. Idemo. Bop, 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 hop, 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 hop. Op, 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 op. Hajde da pređemo rekord, ljudi. Ne! 89. A inače mi je najbolji 124. Pa idemo još jedno. Op. Op. Ne! Idemo još jedno. Svaku ćemo odigrati po 3 puta. I sigurno planiram da s nekim snimam Gamey. Ne. Znači igrat ćemo Gamey. Koji sada... Idemo ovu. Idemo. On je pio fanta. Dobro, pam. Ovu znam igrat baš dobro. I planiram da snimam tutoriale koje vi htjednete, ali morat ćete opaliti like ako to želite. Šalim se. Ali obavezno opite like, šalim se. Otiđite ako vam se video svidi, opalite taj like i naravno pogledajte. Ja se moram sad malo skoncentrirati. Idemo. Op. Ne. 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 Op. 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 Ne. Ne, ufatila me biljke. Ovo volim igrat, često. Evo. I sad čekam, žal. Evo. Smanjit ćemo skroz da se bolje i ja čujem. Pam.
Uništen jedan. Idemo sljedeći. Ne. Se ujeći. Koliko je faul. Sad vas ima. A ne. Ne. Crko je jedan. Ljudi. Idemo dole. Sad ćemo ga. Bježe od mene. Idemo dole. Gore. Dole, gore. Gore. Pap. Ne. Uništio sam još jednog usput. Ništa od ovoga. Mogli bi sad neku težu igru. To je zahtjevnu igru, ljudi. Ovo ću. Ovo baš volim igrati. I naravno, ako tjednete ovo još, napišite me u komentare i opalite like. Logično. I promašio sam sve bodove. Pam. I opet sam promašio sve bodove. Promašio sam. Nema šanse, čak ponovno. Sad sam i krenuo kupiti. Opa. Ne. Jedan sam pokupio nešto od toga. Op. Polako. Moram malo da smirim. Sad. Hopa. Dam. Uspijeva mi. Pop. To. Dobro sam. Ja sam še da će skliznuti i otići. 3, 4, sad. Uspješno. Idemo sad sljedeću planetu. Op. Ovo sam toliko glufo izveo. Idemo sad neku drugu. Čekaj, ovo će biti zadnja igra koju ćemo odigrati. Koja? Može Motor FX. Idemo. Koliko ćeš se još očitavati? Motor FX. Mojim baguje ova igra. Mislim da i vama ovo 100% baguje. Da je pisalo, u stvari jest pisalo na Google Play, kad sam odšao u Gamey, da Game ima preko 100 free igara. I to je ne! Ja se, ljudi, nadam da ste uživali. Ako jeste, opalite like, share, subscribe, razbijte to dugme subscribe, a mi se vidimo u narednim videima. Pozdrav!